mama wakwa shonko edeba too much GHS so adofo ne numre munuaba musomfo na ama usua ena motimini na nkaibo abeka yensa no na sabremi de eba besumu na nye ahomka asem kra arabo kese mechire mu krampa brichi kese ena ato eye o Ghana emunia esanse eye mame na we former second lady edema o mai ye mame Hajia Ramatu Mahama Sabra no kase nkaibo yi etrese watu na nanom ewo ensiedo na ye mami na chese nikunu ene the late former vice president de ma Kuffour apenso ye papa Aliu Mahama His Excellency Aliu Mahama ne yerenim pompa na sabremi no mo cheno asema se watu na nanom ewo ensiedo ne buza for asemi according to nchirimu adi asemnichi ebaye no esi ewo Ghana hospital batan kese pe wo ha Kolebu teaching hospital ho ena mami esre ne nkwa ya isante busuafo na dofo no ni nuanom ne ma enya na so mwetwa ne ho ehia na nse wo mo hwe nim se mami na pomodi ho nsem besisi so na wetimi aba ne dade mu a wentimi ansa ne chi ankofia de se ekoba se ene wahwere ne nkwa na enchemu kire se yare kakra akoma ho yare kakra ene de se to ye mami a de safi ye mfie mienu nie ene se no ehyiase a ene ntinam so ma ne ma ene na dofo mu ka muti bom de no kopie mu ewo UK man mu ana is what at the Hospital of London achese na woji ayarehwe na nuwa mu na tsebuza fo mbeka ya amane bobe pie mu ewo oman mu se to na no wo nsedo achese ne ba wotosu mienu ye papa Farouk Mahama awono no member of parliament edema yendi ye ntempa ba bontibe issue statement se entesa nye no kreta se ne mame ato na nanom ewo nsedo ne se buza fo wuto na amanfo bi ebono ayese no namsoma ne bano be yi no issue public statement na ebiso for enu echi no ya nhedante ne nkabiem na according to insem no maame no enya apomudin kakra ema odi free land mamu ba fie ema tese no krampo no enchiemu edi echi se papa sisi vice president Dr. Mahmoud Baumia ono kura ni mpenifon bi fa ho nyakonya kwsra no ewo ni fie ema tese omo satese ya jina to Kolebu krampo no mo bodom pem ko ho esa kwsra no na se wo kura dia enko entimi nyin fini nsem nti omo ye ne se anyeye ene tese mami etimi ade ato nanom ewo nsedo ebusafo emma oja omuchi nan na mami ohwe abakosema wabua wo man mu pa wabua wo man Ghana breed 2000 ekopim 2008 na nikunu former and a late former vice president Aliu Mahama wono na wo second gentleman of the land na wabua mampeni Kuffour ma wo mo hwebu oman tinese ne yire so boa wo san kwan no so ayese nyese wo obi hunu keke wono so ne papa so aye minister of trade in Moro achese wono so di mu akotin wo man Ghana mu ba no ya manyo nsemu an papa so aboa pa achese ne papa the first black head of a cocoa board ayese no ni aka abakosema fa ye mami ehu na just 70 years and wodi ya wode eto anananom ewo ensiedo na akoye arosem kese pa just penifo ni adofum dodo na just utimi se aka efie pa badini emu no yenim se muslimi di enkomama mrene se obi to ya sadana kwambia so no womu ye ho amamre ekosie no nanso we akoye penimu umampeni abedi chire dada yire de ontimi enye na saa kwantine womo twen issue formal statement de amamampeni de atu just say na esi
ansana ebusuafo no etu ho anamonti ebusuafo esi ano de aka mo train so ene se mampanin sabeka former statement no so issue former statement de ato abontiam afa ewo no ho ansana ebusuafo etu anamo esie no ewo muslimi asom no emu ekwan so pepe se na etie ye mami ne mma wogya etire de odikan Salma Mahama na obiem do tosumienu Farouk Mahama ono no member of parliament ma yendia wono na ebisofo se na medi kan ka no betire mu ebre amanfo bo ne wotosu we free mu na chese ye nte ne nka ne ehun de na ekoso ne enim se na wo yare a wodi free o man mu no manfo bi ba bonti bi entem bebo ne wuto a wono be yi hu ano no wono no tosumienu na se chirima ewo ho Halima ene bako waka ho nje busafo nse rehosema ato wo man Ghana munyia ena tese mede abesuma na nikunu de se na enim no late vice president Aliu Mahama wono de Brahman Penny dada Kuffour free so 2008 and 2010 hono mo ena wo no so eto no ewo ensedo a tese ne yire atwa no so a ebisafo ene mede abebomo na ne niamu no ye trains mampani de official statement no beba abonte no na tese amanebo insaka ena mede abesumo ninti wo ho adwenja na ho asem ke bia bomodi anefafa ye comment section wo nefa so ye ne bia no share video we on all the social media platform because this ebe share bia mde na mede edina na ama owiso makramu. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, Apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then location or Agyekum Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anda da ma na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati